mukenya mwaka mwabumwe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Hama rero reka twakire Eric Wirutsiro. Abantu Wirutsiro muri hehe? Bikomera amashyi twumve. Utuyirutsiro? Ayo nayiki? Habayo nyogokuru wawe? Nyirakuru wawe? Hako amuza uyu mutipe ashobora kuba akoresha umutwe yogoshesha gusa. Ugenda umwogosha. Tugiye kwakira Eric Wirutsiro. Amashyi cyane twakire Eric Wirutsiro. Ageze mu Gisiyoni urijimye yuko wagiye gukeneye ngo turera aba DJ abo bana ninjye ubarera buno murakoze. Nitwe Eric Wirutsiro mu rugo ni Nyagatare. Nahi Igikondo ariko mfite akazi Musanze. Mituweli nyitangira Muhanga nkivuriza Igikondo. Murabona hari ukuntu agafemu kagushuka. Nanjye naje muri Genesis. Nkubita stage ya mbere going viral. Nkubita ya kabiri ni ya gatatu. Numva nabyimbye. No mu rugo Garafurere yakoze ubukwe baramamagara ngo mbujyemo. Mbona nukunsubiza inyuma kabisa. Ntago najya mu bukwe butari mu musitari. Haburamo umusitari na cyatunarite kibureyo. Mbona ntajyayo. None sinzi ukuntu nakoze gutya, mbona amatariki y'ubukwe bwa Deben. Ndavuga ati ahubwo hano niho hanjye. None nageze no kuri gate nsanga ni muyobo kuri kwinjiza. Ndavuga ati ahubwo amatabya y'amavuta muyobo karanzi turirirwa na muri Genesis. None namugezeho mwisanzuraho ngawe ibihe byose abarambwe ibiki byose peti. Ndavuga ati ariko mana ntukigire nkano uranyobewe koko ngaha peti ngurinde nguturuka he nyibwire. Ati mana Eric Wirutsiro koko kakaburaga ko kunyara kuburura kibagiwe. Manager bigira seri yaragigira nditahira. Ndavuga ati abagabo bafite hano bahurira. Mu byukuri ngiye nkora kuri banki. Ninjye ushinzwe abantu gutondesha imirongo. Hari abana ba star batonda bo ntago bajya muri ba Damascene na ba Korode. Nahanu na ba Korode batonda. None mbona manager araje nawe. Abaraje ngaje mu ba star ngo Wirutsiro. Ninde Wirutsiro petit. Nga Eric Wirutsiro ngo nukijije ngo uranyoboye ngo wibihe byose ngo ibiki byose. Ndavuga nese umbwira ukora iki kugira ngo ushyire mu ba star. Ngo ndi manager baranze. Wa managinze nde? Ngo na managinze mara going viral. Managinga Deben ngo Deben akora iki? Ngo ni wa mupeti ngo udushangura muyobewe. Ndavuga ati ngewe mupeti ntago muzi. Noneho ikintu cyambabaje ni kimwe. Nayenzi ko ngiye kwihorera. Ndangize mushyira ku murongo w'abadamu batwite. Nongeye kubona manager arawinjoyinze sha. None abagore bakajya bamuhana akanya ngo uyu mudamu arakure nimushyira imbere. Mana turabasaza tubabarire. Ikibi nuko kashya nyabo. Hari ukuntu umubyeyi afite izina ryiza akaryita abana biyo. Papa yitwa Eric, yanyise Eric niyo mugabo, niryo riri kwiranga muntu mumubwire mbereke. Mukuru wanjye ukurikiyeho. Twese twaje gushaka ubuzima i Kigali, urabona ngende umukomedi. Mukuru wanjye yitwa Itangishaka Eric, ni umunyonzi Nyabugogo baramuzi. Ni na perezida wabo. Ukurikiyeho yitwa Semuhungu Eric. Ejo bundi yasinyiye Gasogi. Ariko twe tugira imitima myiza. Gutya ndi kubasetsa mwishimye. Na Semuhungu y'umusabye agacupa arakagu. Atitengo nibumbi senkanya. Murakoze. Dufite ikipe yacu y'igihugu Amavubi.
ariko iriya kipe ngiye mbona muyirenganya ngo ihora itsindwa. Mu Rwanda turi miliyoni 13,200,000 ariko tugafata abakinnyi 11 ngo biruka cya kibuga bonyine. Ngiye mbona abakinnyi ari ukubarenganya. Niba ari ikipe y'igihugu mureke abanyarwanda twese dukina umupira, buri munyarwanda wese akore kuri baro. Niba tugiye gukina n'u Burundi bohereze n'abarundi bose duhangane koko. Izamu rimwe barishinga Gisenyi irindi barishinga Kigali. None abantu baba bafite akazi ni abasifuzi. Abasifuzi baba bagenda muri drone. Ukabona baratangiye ngo reka turebe ngo rwatu byafashe kuri baro, ngo turabona zamutse Shirongi, ngo bazamuye Shirongi bageze kuri Nyirangarama, bagiye kubanza gufata icyo kunywa kugira ngo barikomeze. Ngariko ngo reka tubaze ngo mukuru wacu Giseri ngo uri Nyabihu ngo atubwiye kuntu byitwaye. Ngo murakoze nitwa Giseri, ngo reka ngane n'abakinnyi b'Inyabihu. Ngo nitwa Damascene, urabona mvuye guhinga. Batubwiye ngo bariragira hano saa 8. Ngo ngiye saa 8 ndabandi tayari baro ya mbere ni yanjye. Noneho bagera Nyabihu kubera ko bitamiriye ibirayi. Ukabona bavunnye nk'umukino. Kubera ko umusifuza basigara i Kigali bakamutegera moto akajya gutanga umutuku Nyabihu. Noneho babazanye n'abasifuzi b'abarundi cyangwa abantu bari kogeza abarundi. Ngo mugabo turabona ikipe yacu irakanyaze kwere. Bari ku Gisenyi ngari ku muzamu twamubuze. Ngo wasanga yagiye kwifatira agacupa kamwe kwere. Murakoze nitwe Eric Rutsiro. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera inyamuzinzi. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera